Charity always and everywhere, motto of the Saviour movement. This makes them to give a support for everyone in need without borders. For this time, the youth of Germany were in Rwanda for 15 days in order to share with Rwandans the culture and education by discussing on the comparison. Welcome dear visitors. Welcome dear visitors. Welcome to Rwanda. We are very happy to see you in Rwanda. Welcome dear visitors. Welcome to Rwanda. We are very happy to see you in Rwanda. Welcome dear visitors. We are happy to see you in our country of Somalia. We are welcoming you to come and stay safely and peace in our country. We are so happy to welcome you. Stay and be with us in this time of lose. We are so happy. Welcome dear visitors. Welcome to Rwanda. We are very happy to see you in Rwanda. Welcome dear visitors. We are happy to see you. Us here from Masoveri. Thank you for coming. We are so happy. Thank you. Welcome dear visitors. Welcome to Rwanda. We are very happy to see you in Rwanda. Welcome our distinguished guests. Welcome Clara, welcome Pia, welcome Leah. We are happy to see you and we thank for you for choosing our Saviour movement. Here with in total 10 young people or young adults that are going to participate on the youth exchange, and we are very happy to visit Rwanda as one African country because it is important to get to know different countries and cultures in the world, and hoping to connect the people better. So if young people already meet young people from different cultures, maybe in the future we can all work better on difficult issues of the world and problems, and so this is why we are very happy to be here. Mu buryo rero bwo kurera dukoresha ari nabwo wenda tugarukaho mu mpamvu y'iyi ngando, hari uburyo busanzwe bwo kurera abana, kubigisha imico myiza, kubigisha kubana n'abandi, kubigisha urukundo, ko umuryango wa Saviour n'umuryango ushingiye ku rukundo. Ariko hari n'ubundi buryo bita mu ndimi z'amahanga education non formelle cyangwa non formal education, uburyo bwo kwiga kubaho mu buzima busanzwe bidaciye mu ishuri. Ahangaha tubariramo uburyo bwo kwiga imyuga, uburyo bwo kwiga gufunguka urebye kubana n'abantu baturutse mu mico itandukanye mu bihugu bitandukanye. Ngira ngo rero niho neza iyi ngando idufasha kumenya ko umwana wavukiye warerewe mu Rwanda amenya ko Rwanda atariho abantu bagarukiye, atazajya areba umuzungu ngo yiruke cyangwa se yiruke ajya kumufata imyenda yibaza niba ari umuntu nkawe, ahubwo bafunguke bahure n'abandi mu bindi bihugu
mu yindi mico bamenyane. In that journey of 15 days, they were in Rwanda, them with Rwandans. They did the charity actions where they helped a citizen who lives in Musanze district, whom her house was demolished, and they built the new one for her. The things that appreciated by the beneficiary, Rwandan surveys themselves and the local authorities. When Tilens and Miss where to go, and Tilens to me, in general in this village, it is me who have a cheap house, and I feel ashamed. But today, I'm very happy because when I have a visitor, I have where he can sit or where he can sleep. For sure, I'm very happy. You did the great things. Akarere ka Musanze twahisemo kuza gukora iki gikorwa cyo kubaka kubera ko twabonaga ko uriya muturage iriya nzu yararimo yagiye kumwirimaho kandi afite umuryango w'abantu benshi, tubona ko ari byiza ko twamufasha nko mu bikorwa byacu dusanzwe dukora by'urukundo byo gufasha abababaye. Kumva rero ko twamufasha kubona inzu. Iki gikorwa ngeranyije n'ibindi bikorwa ni igikorwa kidasanzwe, ariko abanyamahanga ko bari baje muri gahunda yo kudusura no kureba ubuzima bwo mu Rwanda, bahisemo nabo kubazana kugira bumve yuko abantu bakora n'ibikorwa rusange bifitiye inyungu abaturage, bityo nabo batanga imbaraga zabo mu kubaka igihugu kandi batware icyo kintu cy'uko nabo bagomba kugenda bakajya bafasha ababaye hirya no hino. Ni igikorwa twakiriye neza
kuko n'ubundi uyu muturage twari dusanzwe tumufite muri gahunda yo kumufasha mu mihigo y'umwaka kugira ngo tumwubakire inzu, dore yuko abana n'abana 9 kandi akaba atanishoboye. Iki gikorwa rero kiradufashije cyane, twishimiye abasaveri badufashije inkunga batanze ndetse n'abanyamahanga baje kwifatanya natwe, ni byiza cyane. Ndetse rwose nk'uko mwarimu bivuze, tukaba twanasaba n'abandi bagira neza n'abanyarwanda muri rusange gufasha abatishoboye kugira ngo bave mu bukene. They also exchanged the culture in dancing, playing games, with discussion on how youth can develop their talents through arts and sports. They also visited the memorial site, then after make a presentation on peace building and reconciliation. Not only the tough things, but they also exchanged the culture in dancing, playing games, with discussion on how youth can develop their talents through arts and sports. They traveled in touristic sites of Rwanda like Lake Kivu and Akagera National Park. The survey of German also shared with the ones of Rwanda the Rwandan food and prayer, as it is their guide of every day, and on 15th day they returned in their country.